sibhalwe njalo kuSambulo, eTestamenteni Elisha kuSambulo sahluko sesiphohlongo sitafundza sisuke esivesini lekucala sekuvesini lesiphohlongo. The second reading is taken from the book, the New Testament, Revelation chapter 8, verses 1 to 8. Lathi kube liwundlu licatulule liphawu lwesikhombisa kwathula ezulwini kwathi thu sikhashana. Ngase ngibona ingelosi leti sikhombisa tinembi kwaNkulunkulu tanikwa emacilongo lasikhombisa. Lenye ingelosi yeta yema ngaselatini iphethe sitsha seligolide semphepho, yanikwa imphepho lenyenti ukuthi iyengete ihlanganise nemithandazo yabo bonke labangcwele, inikele ngayo elatini leligolide lalisembi kwesihlalo sebukhosi. Intuthu yemphepho yanyukela kuNkulunkulu kanye nemithandazo yalabangcwele isuka esandleni sengelosi. Lengelosi yasithatha lesitsha yasigcwalisa ngimlilo lowawuselathini, yawujikela emhlabeni, kwase kuba khona kuduma nemavi nemibane nekutamatama kwemhlaba. Tingelosi letasikhombisa letatiphethe emacilongo lasikhombisa tatilungiselela kuwashaya. Ingelosi yekucala yalishaya licilongo layo, kwase kulandzela sangcotho nemlilo kuhlangene nengati lokwakuwela emhlabeni. Ingcenye yesithathu yemhlaba yasha yaphela, nengcenye yesithathu yetihlahla yasha yaphela, kanye netshani bonke buluhlata basha baphela. Ingelosi yesibili yalishaya licilongo layo, kwabonakala intfo leyayi njengentsaba lenkhulu ivutha umlilo, ijikijelwa ekhatse lwandle. Ingcenye yesithathu yelwandle yaba ingadi. Siphela lapho sifundo sethu sesibili. Amen. Thank you. Babelo ingcwele, impela live lakho likuphila. Lithi live Nkosi lifananiswa nemadvodza lasigcwalisako endleleni. Likukhanya liyasikhanyisela. Siyalibonga Nkosi, siyalibonga. Sibonga lelithuba Nkosi kulifa lelivi lakho emhlabeni. Umthandazo wethu Nkosi ukuthi lihlale libe embedded in us, litinte lijule limile livete tithelo takamoya. Kuze kuthi Nkosi masifika phambi kwakho sifike siphethe tithelo. Sihawukele Nkosi. Sihawukele sihlushwa ngemavi lo wakhuluma emphefumulweni yethu lathi siligala lelingatheli wena uyalijuba kufike abantu balithothe bathathe bayolibasa libe ngumlilo lishe. Sihawukele Nkosi kulolu hambo loluya ebukhoneni bakho ekhaya ezulwini. Sihawukele. Sihawukele, sihawukele. Kungabi lite Nkosi konke lokho. Ungaphelele teni. Washo njalo Pawula Nkosi wathi akungathi sengishumayela elivangeli bese sengiyalahlwa. Nathi Nkosi sithi singathi Nkosi sesivele ivangeli, sesivele livi lakho Nkosi lo lehlisako each and every day Nkosi lakithi bese sesihamba siyawulahlwa. Nkosi sihawukele. Sibekuhawukelwa nguwe semakatha. Kude lo munye Nkosi lesingaya kuye kuthi akasihawukele ngaphandle kwakho. Ngoba nguwe uNkulunkulu ophilayo. Bonke boNkulunkulu abanamsebenzi. Nguwe lophilako, nguwe lonemandla, nguwe futhi lowadala lezulu nemhlaba, nguwe lowalimisa, nguwe lowalisekela. Thine bantu Nkosi sibakho ukukhumbula. Usendele umusa ngekusihawukela. Ebuthakathakeni Nkosi usinike amandla Nkosi ekuovercome. Siyathandaza. Mana nathi Nkosi. Mana nathi ngetikhathi tonke wena longashiyani. Wena longashiyani.
Sibonga kusisikhonda uNkulunkulu ongadelunga lade. Kawushiyani wena. Umuntu awumhlamuka endleleni ebulukhulu. Kepha Nkosi uba naye. Sikubonile Nkosi. Siyakwethemba itikwe Motoma. Sawukele sibantu bakho Nkosi emhlabeni. Usigcine silondoloze phansi kweliphiko lwakho. Sithandaza egameni likaJesu Kristu umangaliso wethu. Manje naphakade amen. Amen. 2 Samuel chapter 9 verse 8. Lo mnyevule John 11 sifunza lo verse 40. Sifunze bazalwane. Mefiboshethi wakhothama embi kwaDavide inkosi Davide. Wakhuluma lamavi iyini inceku yakho ukuthi wakhuluma lamavi lathini? Uthi ini inceku athi Mefiboshethi wakhothama wathi ini inceku yakho uthi ungaze unakelele inja lefile nje. Iyini inceku yakho ukuthi ungaze unakekele inja lefile njengami. Bengiyini mina Nkosi. Yathi lensinziso yasifikela njalo umfundisi. Singayideserve. Amen. Salandwe lo dipa. Senyulwa. Elbishini. Besiyini wawubonani kimi Nkosi. Kube ungaze ungihawukele unginike insinziso. Amen. Amen. Uyathi sisenza beniye kuthi umuntu lomusha noma somdzala noma sonjani uma uhlangana nedingcinamba ngoba kulomhlaba kunedingcinamba. Kulomhlaba lo nani? Uyathi itola lamavile lamana koJesu afunze ifunde sifundzile imfundisi ithi mangalisile ngoba lapha kuHagayi uNkulunkulu uqale ukukhuluma ngobumqoka benginakekela indlu yakhe sihlale inhle. Yeah. Kungagcini nje ngaleti ndlu tethu kusikupolishwe tona nale yababe indlu ufuna ibe ngile polished. Amen. Indlu le polished indlu le khatimulako. Sikhule mfundisi asifaka ipolish emakhaya. Makwami ngeke nenkinga bekathanza lele bovu. Uyabona ungayifaka ungedwa ayikhipha usenkingeni lenkulu. Ngoba yonke le ndlu kutangase ingene isibovu la endlini. So uyifaka le polish sithi dzandzane siyifake le polish bese siyayimela. Siyawukhipha iwashini siyawasha siyabekisa siseyomile lapha phasi sitayi frefa impela kuthi awusimanya uqati polished. Polished. Uthi niyatihlobisa letindlu ntipolishe tibe tinhle. Benga angikho lapho umfundisi ukuthi le live lapha eHagayi lisimangalise ngekuthi uthi ke uNkulunkulu base kuba khona boZerubhabheli balakha le thempeli. Wase uNkulunkulu uthi lenkathimulo yami tawuhlala ngekhathi endlini yami. Yeah. What's it about more than the previous one, the former glory? Amen. Le glory lesentayihlalisa. Namemba leseyehla le glory yehla in the form of Christ. Yehla yefike emhlabeni esinagoge nefike ethempelini le glory. Muve phela simyeni umfundisi wami uma ngathi nayi ambambona Jesu ana abamngenisa ethempelini ana 8 days. Wasifikile ini iglory yaka Israel. Inkathimulo yakabani? Yaka Israel. Lenkathimulo ihleli yatinda la endlini yasimakazi. Ngifuna encourage umuntu eka Contact TV manje aka Contact social media angayi endlini yasimakazi ethi hamba uyele endlini yasimakazi wena uyohlangana nale glory. Amen. Lo mkhuba uyekele lo mkhuba wakho engayi endlini yasimakazi. Ungayithatha phasa kuseyokhapha social gathering lapha kusekhabo glory. Yes, efika le glory. But isimanga lokumanze kakhulu in the second reading mfundisi.
Ukhulume ngale glory sitawuhlala kodwa the very same la kunale glory khona ukhona sitha lesisemhlabeni lesi-attack-a le glory. Vani phela lo 2 Thessalonians uthi kutaba njani la ikhathi endlini yasemakathe kutakuta ini na umuntu lo ongenamthetho abe la ikhathi ufuna ukuthi kwenda njani ecisha le glory yakho Amen. utawucisha ini lenkatimula Jesus. wena kwakho kuhlala uthi ngihleli I will not accept it ifundiso letingemanga letingasito uti reject ngoba la ipulpit bazalwane sikutokhuluma Kristu lovusiwe sitokhuluma livi la Kristu uma sesikhuluma tinganekwane tethu sesingini na sesihambisana nalomuntu longenamthi akatarget anything else sathana emhlabeni target emakristu ukutarget ini iglory lekumakristu ungamanga nje khanze emakristu asekaqabene kangaka kuyaliwa kwentiwani. Amen. Amen. Ekhathi endlini yasemakathe akusho usihlala ekhaya wena akusho lo wesihlala ekhaya ungaba sawudrubela isonto hamba endlini yasemakathe Nkosi ngibambelele tifundisweni lo wanginika tona angisuki kuto ngitawuhlala lapha ngikukhonte noma ngaba nani futhi sicwayise mina ngiyalithanda iBhayibheli sithi uNkulunkulu usitshele konke. Amen. Kusitaba nje kube nje ngisho empilweni yami ngi-individual kutaba nje kube nje uma kwenda kanje wathi uthi ngakuxwayisa ngibekise ngathi ngebelwa tindvo ngakhumbula livusi Nkosi vele lo wangiqwayisa uthi lomhlaba lengiphila kokunani na kanjalo nasekhathe ebandleni uma sowubona abantu baphambana sebakhuluma lekungasiko scriptural yathi usicwayisiwe ukuthi kutawufika isikhathi semuntu longenamthetho kube nemonakalo ketha siyaxwayisa ketha sikhweshe wesenenjani letinto leti singademukeli sibambelele timfundiseni tethu lesani kwadona mhla sisinziswa ukuthi phila impilo lengqwele uhambe ngayo umethembe Kristu uavoid ifriction uavoid ama-arguments uavoid lapho kune violence khona lapho kune peace anakhona ungabi ingcenye yakho Amen. ungabe ingcenye yayo uthi Nkosi awuzange umbidela kuleli vangeli lo Jesu inkosi ekuthula ngiwarishwa kulamagama lawo mfundisi lapho kungevani khona kunegwilitisana khona kunecabana khona usuke lo Jesu sesimkhweshisa mana sitibone sesikhweshisa lona lesithi sitengayo yena is the centerpiece nguye kumele sibuke uyifocus yethu singasuse amehlo la kuye vele sidaba nenkinga manje unfortunately thina emakristu bese sithatha imali siyenda ini centerpiece yethu sesenda ifocus yethu sesithatha ama-positions edikhathi embandleni sesenda ini sekuba i-centerpiece yethu sekuba i-focus yethu sesinake yona sesikhohle ukuthi sedanga ba sedanga ba sedanga Jesu sahlanganiswa nguJesu inkosi ekuthula inkosi eluthando inkosi ekuthethelelana sina sakhona ekuthethelelana sesilwela kusimo lesibi siyembili esikhundleni sibe kanye sinemlamuli siyekule invite umlamuli yehla nami ngiphe kuthi ngithobe sekufuna ukuthi kugcine mina sekufuna sene njani uyathi lo mhlabelele mfundisi sithi kungumhlobo wami uJesu labaningi bayamshiya ngamhlamuka yini nami na athi kangisoze ngehlukana nongithanda kangaka
lo ungasoze ngahlukana naye is not by mouth ngiletendo. Kuthi nesicasha kwengiba ekhasendlini esimakathi. Amen. Amen. Isicwayiso ke leSecond Thessalonians lesemfundisi. Hallelujah. Amen. Bathi bazalwane namhlanje lanzelela ivesi lami la 2 Samuel chapter 9 verse 8. Lihlele enhlitweni yamafuni ebusuku. Kwekuthi uNkulunkulu no matter the intenseless situation, no matter the hopelessness yale situation lobhekene nayo, yena unemandla lamakhulu ekuyiguqula akwende ukuthi ikhanze usenjabulo. Amen. Uma ubambelele kuKristu kwakho ubambelela kuye uthi Nkosi ngiyakwethemba ngithi temine nakunjana Lazarus beseka na 4 days angwatshiwe kwafaka zamata so yanuka Nkosi ungasasonzeli uthi asichite litshe utawuthi phu iphuma asigcine ngalokukhala simane sesula netinyembeti kuphele kwethu otherwise this situation vele kude it's hopeless. Not when there is Christ. Hayi la kuna Jesu khona. Wakho linsabo Martha na Maria uinvite Jesu. Emshadweni ekhanda bam-invite Jesu kwathi uma sekuphele ngoba lama tribulations atawuhlala khona. Ngithi temne wonke umuntu lotelwe ngumfathi phansi komthungo welanga uhambeni lwakho lemhlaba uyawubhekana nema tribulations imfihlo kuthi thatha emehlo akho uwafocus kuNkulunkulu kakudala uthi Nkosi nginikela lempilo yami ngicela wena uintervene ngicela wena wehle utobona nalolu sizi lenkulu. Amen. Ngathi futhi ungawabuki emehlo akho kulenkinga ngoba utawukhathala utawuhloka umtimba utawufeyila ema-organs atawufeyila afeyiliswe inkinga insaba lemembe kwakho afeyiliswe yini insaba le ungayibuki thatha emehlo akho wasuse entsabeni uwabeke kuphi na kumdali wakho kuKristu lona lekakufela. Amen. Amen. Ngifuna ukudemonstrate mzalwane ukuthi akunandzaba kulesimo siya ngekuqina ngebuhlungu noma ngalele ngcinamba iya ngekuba worse. Wena kakho emahlungu awasusi always. Uthi make dlame njobe ngithandazile njobe lo Jesu ngiminvitile kepha tinfu ngathi tiyabhidlika tiyaphela nya hayi lapha eGibhithe asese lapha eGibhithe ngesikhathi bantwana bakaIsrael bahleli khona bathunjiwe basekuthunjiwe. Livile isibhalele sikwafika inkosi iyaseyintise bayasebenta labantu batigcina. Yesele Nkosi ibona ukuthi labafana bebafana sebakhula ka baningi le population yama Israel seyinema Hebrew seyiyagabadzela wase ubita bonesi babelekisi wathi wonke umfana lokungakunjana lo umfana uyahlaba la sebakhona batawukhula baguge bafa akacote na sivele sitawukhula yasitawu replace la wonke umfana lo ngumfana mbulelene intombatana niyekele ngoba itawu intermingle itawu nakunjani itawushada intermarry nemaGibhithe ukuthi inkinga kuphelile ngemaGibhithe kutawusala iphelile ngemaHebheru kutawusala emaGibhithe phela ngoba ushadile vele udala leso sife leso uma ngumfati. Wasenkulunkulu uvusa Mose
wamlanza Mose alusa timvu taba betala wakhe Jethro wathi buyele emva eGibhithe ngifuna ukukhulula abantu bami. Niyabo yabazalwana lesikhani Mose efikile uyalwa khuluma lamagama Mose wathi usithe uNkulunkulu tshela usisowuvile sowubonile futhi uyathi uthi nyalo tonikhulula bakhululwa ngalelo langa abazali. Instead isimo sabasibi kakhulu. Pharaoh lithi iBhayibheli inhliziyo yakhe yabalukhuni kakhulu. Baze kwathiwa besolo sibendela sibalandzela titini nyala bahamba bayotilandzela batibhakele bona. Niyabona yini ukuthi kwaba worse? Lokugqilateka kwanyuka lescale legraph yenyuka yaya kuphi? Strategies zaSathane lezo. Ngithi mina asawugijimise emehlo bobani lebe bagqilateka kakhulu kunaba bebasebenza esigodlweni lebasebenzela abasebenzela icabinet yangaleso sikhathi kunalaba bebasebenzela luntu lapha ema-Hebrew lebasebenzela le batigqilatela luntu temaGibhithe ngibani bobani lebagqilateka kakhulu kulabantu laba phela kunema categories bebangemaHebheru labanye bebathunje nje luntu leli ordinary lapha khashana labanye balasigodlweni ngalesikhathi Mose yakhona bobani bese babagcilateka kakhulu ngicela kuva uma kungena eticoco titawushanyelwa ngibani setifile lithi leli inhliziyo ya Pharaoh yayiya ngebulukhuni bobani bebagcilateka kakhulu kulabantu laba labathathu. Ngiphenduleni pha abazalwane. Ngilaba abasesigodlweni. Bona bebagqilateka kakhulu ngoba lenkosi lebeyingabafuni bebasebenza direct under yona. Uma ibabona inhliziyo ithi nki kungathi ngabasukela ngesikhali khona nyali baqethe. Konke bebahlala bakuJuly. Abengcono lebesebenza loluntu lapha khashana. Amen. Ukhona Mose ngithi temne leti coco takushanyelwa ngabo. Emandi ayingada bakhona ukuthola emandi bona kutafuna bawathwele ngetinhloko eGosheni batokcleana phela la. Kufunakala inkosi lalidlile akusho ukuthi ngoba emandi enaliseka ngingadi abakhona kuyokho emandi enayini sekumele kungaphekwa. Niyayibona into enzalo. Amen. Kugokonke kwaja kwentekani asekwase kufika ilanga laNkulunkulu. Ngiyamthanda Proverbs 21 verse 1. Asumfunze. Inhliziyo yenkosi isesandleni sasemakhathi. Inhliziyo yenkosi isesandleni sasemakhathi. Isenzisa kalula nje labantu baqhubeka basebenza abazange bahambe bayotibulala abazange bathathe bopoison abazange baye kuMose bayomdzabula bathe yiwena Mose nyalo le besikungqono ukuqala lesikhani ungekho unele kufika nje simo sase siya intensify kuhlupheka kwethu kwanyuka kuhlupheka kwethu kwajula impilo yethu abamatima kakhulu yiwena Mose wendane yini kona lokhu ngoba nyalo ngithi kumele sisebenze ngithi thina kumele sishanyele tintsethe lese tigcwele titalate uyayibona le mfana abazali bathi siyamethemba lokhulumile bahlale emagameni lebaweva akhulunywa uNkulunkulu ngemlomo kaMose uthi uNkulunkulu tosikhulula. Amen. Ngoba indlela takhe tiphakeme imicabango yakhe ijulile. Bathi inkosi indlela esibonako sikonke lesikwatiko ukuthi tisiyela kuphi na ekukhululekeni.
Kwathi ngalelilanga bakhululwa, ngicela ukubuta abazalwane, ngibani lebaphuma ngoba lithi iBhayibheli njengoba inhliziyo yenkosi isesandleni saNkulunkulu, kamalula njengemande emfula uyibhekisa lathanza khona. KwaseNkulunkulu inhliziyo yaFaro uyayiyenda ukuthi labantwana abakhulule laba baka-Israyeli. Ngithi ke mina iBhayibheli sitshelile uthi wonke umuntu ongumGibhithe wabanika ligolide nesiliva, the best, bobani labaphuma baphethe the most valuable goods kulabantu abathathu. Phendulani. Bobani? AngisemaGibhithe angiloyo naloyo usawukhipha umthelo wathi banikeni, bathatha babanika ingqebo, bahambani nangu siyanipha bobani abaphiwa baphethe the most valuable goods labantu abathathu. Ngizolathi ngabasonzele Nkosi. Ngilaba bebasepalace. Ngilabona basepalace. Niyayiva lena kunjani le analogy? Bantu labaphuma baphethe i-most valuable nakunjani ngilaba bebasepalace. Ngibani bebahluphe kakhulu ngilaba bebasepalace. Ngibani labaphuma sebaphethe i-value lebese babona sebadansa kakhulu na nginaba lebese babinikwe inkosi ingqebo. Inkosi yona himself yathatha yabanika. Sengiyanikhulula yalanza emaringayo, yalanza imichele yayo, yalanza titshatata tegolide, yalanza ini, yalanza timali, yabanika. Ngibona lebaphuma baphethe kakhulu. Ngalabanye amagama mzalwane, unganaki ukuthi inkinga yakho iyajula, wena uNkulunkulu ukubekelela okumovelwe kuwe. Unganaki buze beminyaka soluhluphe. Ngithi mina labantwana abahlupheka kakhulu esikhathi sokufika eMosi. Kwaba wesi iBhayibheli yathi ngasifihlele. Bathi itolo besibanika titini namhla batendele. Hambe bayokwemba inkwali. Babhake titini, baphinze bakhe ama-pyramids. Amen. Amen. Kodwa mhlase baphuma laba bebahlupheka kakhulu. Laba bebabuka ngathi usibangabulawa nyalo bacethwe bala isigodlweni. Ngibo labanikwa lokumo. Ngoba phela lapha esigodlweni sithi akuhlala ema fake things. Akuhlala thini na? Into leti fake. Uhlala genuine. Igolide lakho. Ipunta khona ngini na? Uyuthi wena ugcoka idayimani akusidayimani nje iglass. Idayimani sesigodlweni. Bobani abahamba baphethe idayimani. Bobani abahamba baphethe igolide. Lebe baphethe ama-pearls. Konke lokho ungacabanga bunkhati bemhlaba. Futhi kwakukunenge. Amen. Lizulu lisebenza kanjani? Lizulu liyaweya. Lo Jobe bazalwane walahlekelwa konke. Emkhathini wempilo wathi no ngiyanamathela kulo simakhathi angimhlamuki. Hayi nyalo kusenyekela complain nyalo. Ngiyayekela complain nyalo. Ngiyayekela kubalisa nyalo. Lithi iBhayibheli wase uyaphinzelela. Wanikwa double portion of what he had previously. Yina nikwe double portion because he has passed the test of time. Amen. Uyathi bobamba lamagama David. Psalms 23 verse 4.
nome ngihamba esigodini selithulile kufa. Angesabi lutho lolubi, ngoba wena unami. Intonga yakho neludlondlolo lwakho uyangivikela. Iyathi ukuthi noma ngabe kunale ngqinamba iyathi ukuthi kunentonga yasimakazi. Kunentonga yasimakazi letovikela wena. Kuneludondolo lonikwe lona. Linglosimakazi linglo Jesu. Ngithi masicala lendzaba lena sicaba I think over a month ago, Yes. Not in every cloud there is a silver lining. In every cloud there is a what? Silver lining. Every cloud there is a silver lining. Esekodzini kunentonga kunedondolo. Letothokothisa wena letovikela wena. Libone ledondolo. Emehlakha afocus angatfocus kulesigodzi sishona kangakanani kukhala kangakanani emanda heleta kangakanani lapha imbanze takhona no buka wena ledondolo buka lentonga Amen. buka ini na kunentonga kunedondolo ebubini besimo lekungathi stocrusher stokubulala kwangathi useke sifundzela ivesi lathi usemkhathini wemihlathi kunentonga kunedondolo kunani na Kunentonga. kunentonga kunedondolo kunentonga kunedondolo kunentonga kunedondolo uyadinga imfisa mfundisi labantu bebabambelele kuphi babambelele emagameni lakhulunywa ngubani nanguMoses ndonikhuluma yeMoses sikhulula njani ngoba lenkosi iya ngekuya lokho ikubona wena ungena esigodlweni uphuma akusisebentela isimo siya ngeku-intensifya kuhlupheka kwethu nekugqilatwa kwethu abazange babe lapho babambisana naMose bathi siyamathi lo sithi tato sikhulula siyamathi uNkulunkulu wa-Abraham uNkulunkulu wa-Isaac uNkulunkulu wabokhokho wethu thina siyamathi siyamathi uNkulunkulu wa-Israyeli basho kanjalo lamaHebheru siyamathi lekakhulumile uyakwenda utasikhulula nini ngesikhathi sakhe siyasivumela isikhathi sakhe vumela isikhathi saNkulunkulu uhlale bukhoneni bakhe ungawasusi emahlo akho uthi inkosi lokhu kulide emehlweni akho lokhu kuyini kwabalide kuthi Lazarus so yaphethuka so yalithika so dliwe timphethu kwabalide tshela lesimo usulide embi kwasimakazi wena si ulide ulide kuhle kwenzaba imembi kwaZerubhabheli yabalide amen Amen. bahlala bamethemba afunze Proverbs 10 verse 22 taka Sibusiso sasimakazi lesenta umuntu acebe akengeti kuhlupheka kuso. salufunza kahle Sibusiso sasimakazi. funza kahle yes ngilo leli verse futhi salufunza kanje ngaleso limele lifunde ubhala Sibusiso. Sibusiso Sibusiso sasimakazi lesenta umuntu acebe akengeti kuhlupheka kuso. God's blessings make us rich. It adds no soul. The blessings of our Father add no soul.
Livesi lesilade kakhulu. Livesi sibusiso sasimakade lesenta umuntu wacela. Uyabona kampana lokuhluphayo lesikakuhlupha iminyaka neminyaka. Noma lendvodza lesikuhlupha, yeyi wena sibusiso sasimakade. Asingeti lusizi. Asikweni ukuthi ube nelisizi. Namathela uthi Nkosi ngiyakubonga. Ungadisoli ukuthi ngamdalelani bani. Noma ngamgandelani bani. Uyangigcilata. Ungathi isoli lo boss wakho lekakunyathela kwakuhlifita inhloko. Thando umsebenzi Nkosi ngawunikwa nguwe. Sibusiso sakho. It adds no sorrow. Le business lengahambi kahle. Thando it adds no sorrow. Ngayiphiwa nguwe. Ngayiphiwa ngubani? Kusibusiso kimi. Phela kubeke ngasathana ngabona unalutho. Ngawuludlephu. Une business. Sibusiso sabani. Sasimakade. Ngawukude ekukhala lo takubona. Noma sathana sikukusida ngani buka nyalo sebakutsotsile, buka nyalo solahlekelwe ngiloko, buka nyalo sowenda iloss. Yeyi wena. Khuluma lama. Sibusiso sasimakade. Ngiso lesingenda kuthi ngicebe. Lesi sibusiso sasimakade ngidaceba ngawo. Lelo bantwana lesibusiso sasimakade sidoceba ngawo. Shito yena. 127 verse 3. Dihlabelele. Bantwana bayini? Balifi. Levela kusimakade basibusiso. Sibusiso sasimakade. Bambelela kulamafu. Ungasho sibacetha nge-school fees bacetha imali yakho. Ngicela wakhulumela amagama lawo. Ngicetha imali yakho bathi dla kakhulu. Amen. Noma baningi kakhulu. Abo labo nina bebadalela no. Senisibusiso sasimakade. Ndabakhulisa ngendlela lengiyo. Ngoba futhi bangumfanekiso wababa. Basibusiso. Sibusiso kanjalo ke indvodza lenggodla wayigcwele. Amen. Sibusiso sasimakade. Babona Mose ukuthi noto sikhulule. Bahlala. Benda njani mzalwane? Bahlala. Bamethemba uNkulunkulu. Ngisithi mina lababa besesigudweni ngibole bebeva uyabona leti inshayo tibhlungu kakhulu. Kodwa kwathi mase baphuma bona sebathwele kakhulu kunalaba. Bona sebanesibusiso lesikhulu sebabuse uyabona sebanikwe ingqibo lenetulu kunabo bonke. uNkulunkulu unemandla uthi tejabulani thokotani live ngilincobile ulincobile live usincobele wente njani Usincobele singathathwa umdumo webuhlungu etingcinamba temhlaba bese sesenda njani sesiphelelwa impilo sesiyaditsela sesiyamlahla naye siyamshiya singakwendi lo Amen. Singakwendi lo. Kodwa simethembele. Sihlale kuye. Uthi comparison yami inkinga ingetulu kwabani. Mayiyajabula abani. Hayi wena nginoma sibusiso sakho singetulu kwabani. Kwabanjalo lapha esigodlweni safari. Laba bebasebenza dude naye.
laba bebasha kakhulu baphuma sebathwele kakhulu bathwele more value lamagetsi abo we more value ekule kube bekangamixwe emarket bengathiwa lawa special kakhulu yini na Sibusiso sasimakathi bahamba bambomboloza laba bantu mabaphuma eGibhithe bahambe benda njani bambomboloza bewela landlela olubovu bambomboloza emakhamela yoko adonse emagolide adonse ingcebo amen yini imfihlo na bazange bawesuse emhlaba kusimakathi bawabhekisa kusimakathi njalo akhathalekile ukuthi kwaphela isikhathi so la ngena phuma mose esigodlweni tindvo tonakala kakhulu ngemehlo enyama tindvo koja in the spiritual realm babasangetelwa tibusiso kuthiwa Faro hamba uthenga ukuthi kuphi hamba uthenga ukuthi hamba ukulanza kuphi hamba ukulanza kuphi akukantawula ulandzela bona kanwenda njani ulandzela ekugcineni tawutholwa ngubo bona babona ukuthi basha kakhulu yeah Gani kusalandva ini? Kusalandva emagolide abo. Kusalandva emagolide abo. Banikwa. Vusi bona ngiyabasola mfundisi banikwa nale magolide le nto idinkalishite eligolide phela kuthiwa ndawuthola kuphi. Singabanika Faro. Sure. Baphuma bavudonsa tinkolishe teligolide kugcwele igolide ngekhathi. Emafenisha emhlaba thiwa hambani ucela impilo lela kushite Jehova wena khona ngoba siyambona vele ngathi unesandla esimatimbi tikwethu thina emaGibhithe kumbe singaphumula amen yeah yanjinje decree itolo beshaya decree kusababulawe namhla kushaya decree yesabani kwemagolide banikele bantu umuntu lohleli kusimakathi ayanjinje ema decrees enda njani ayashinje ema decrees praise God Hallelujah.